Dobro večer svima. Vrlo me je drago što vas vidim u ovako velikom broju. Sa nekim od vas smo sklopili veći prijateljstvo od prošle godine. Tu nam je Neša, Čika Dragan i mnogo drugi. Želio bih da zahvalim prvo općinskoj upravi Bosilegrad, načelniku Miroslavu Jakimov, posle toga zamjeniku načelnika Igora Timov, koji je dao veliki doprinos u ovoj manifestaciji, i naravno našem predsjedniku Vladimiru Zakarijev, bez koga ovo sve ne bi bilo tako kao što izgleda. Niti lepo, niti organizovano. Da ne zaboravim neka i neću da dužim, hvala puno svima, dobrodošli. I samo da kažem da treba da ima što više ovakvih manifestacija koji promovišu druženje, lepu rakiju, lepe ljude, pozitivne, živjeli. Sve najbolje. Još jednom želim da vas pozdravim ispred opštine Bosilegrad svoje lično ime. Ideja je potekla pre nekoliko godina, kad je moj zamjenik Stefan Stojković i Miodrag poslali tamo negdje gore na osenjavanje kod profesora i kod nekih drugih profesora. Dobili neke srebrne, bronzane medalje, kako za zlato nisu ni čuli. A vi će se ovdje nanositi zlato ovo veće što ste došli, odakle ste došli. Drugu godinu za redom, eto, mi smo u Bosilegradu jedna od redkih opština koji ima takav festival. Zahvaljujem ljudima oko sebe koji su to podstakli, mada i ja i moj sin i moja familija, on je tu danas donor. Učestvovali smo ove godine sa 12 vrsta rakija, vidjet ćemo šta nam je profesor dao. Puno toga smo naučili, a najviše da treba hrastovo bure. Mi kući imamo maksimalno, a kad si ovo mi zovemo, bagremovo bure. Imamo jedno crni šovo i ono daje rakiju baš onako bordo crno. Hvala osnovnoj školi za ovaj divan ambijent, hvala Centru kulture za svo ovo ozvučenje, hvala vidima koji su ovo već došli, hvala donatorima. Vladane, između ostalog, Ministarstvu za lokalnu samoupravu koje je prepoznalo naše takmičenje, pored folklornog festivala Krajište, ove godine, projekat smo pisali sa Danom Zarevom članom veća. Hvala im od srca i Sneži ministarki za ovo posluženje, medalje. Reći ću vam da opštinu ne košta ništa osim ideje. Eto, uspjeli smo da sa donatorima, mi turistička organizacija, drugu godinu za redom ovako lepo druženje sprovedemo, da u opštini pomognu mobilni tim, pomognu ljudi iz opštinske uprave, tu je zamjenik načelnika i drugi koji su pomogli, Daniel Milanov, onda iz mobilnog tima su tu bili skoro svi, i Olivera, Sandra, Sava, Marijan, svi su tu pomogli i mogu da vam kažem da sam srećan čovjek što mogu da, evo, drugu godinu za redom otvorim ovaj festival i podelim ove lepe pehare, medalje i nagrade. Nismo, kao što rekao, vodili kotizaciju, da bi što vas više došlo danas ovdje u Bosilegradu i radimo na promociji. Dogovarat ćemo se, jer ta kotizacija bi bilo da bi ovdje mogla prva nagrada bude kazan ili šta već, ali ovako skromne nagrade, ali bogatstvo je u prijateljima, bogatstvo je koliko imate poznanika, ne para u džepu. Ja sam ovih 2 dana upoznao opet divne ljude, pored ove koje već od prošle godine znam. Hvala vam što ste došli u naš maleni ponos iz Bosilegrad. Doći ćemo i mi kod vas ako nas zovete, ili ako ne mi, on će morati doći kao direktor turističke organizacije. Hvala ti što si tu. Nema li ga moj kolega Stefan Stojkov iz Beograda ide, stići će negdje pri kraju, danas je bio po 2 zadatka. Inače, prvi donator je Darko Bojković, Šljivovica.net. To su, da ne stavljamo raznorazne drvce, što mi kažemo. Ovako se ovo stavlja u staklene balone, već se proizvodi i kasnije se dobiju određene boje i ukuse, sve to hrastovo, tako da će da svi pobednici dobiju. Pored toga, vaučeri za testenine, pekara Sojka, Glavičin Han, Surlica, Filipe, tu je Filip sa nama, koji je obezbedio 10 vaučera. Ti vaučeri bit će podeljeni pobednicima kategorije. I određeni pokloni.
Šljiva viski, treći donator je Dragan iz Niša. Gdje si, Dragane? Šljiva viski. Šljivo viski, izvini. Star 18 godina, on ide ajkuli, to jest najbolje. Bravo. Pored toga imamo i majicu od Dragana i neki promotivni materijal. To se tiče donatora. Pa da krenemo. Ajde, Vladane, da podelimo. Znači, opet svima hvala, jer sam nekog ispustio, a najviše hvala profesoru Nikićeviću. Svi oni koji će ovo večer da si preuzmu diplome i pekare, a oni koji ne dođu, mi će im pošaljemo poštom. Bronzana medalja Novica Zdravko Paralovo. Nema ga. Dalje. Jabuka, bronzana, Elena Josifov, Bosilegrad. Eleno. Ona je dobila više rakija. Ovo je od Jabuke, ocena 15,6. Marijan Simonović, ako je tu, nije izbog se da znam svakog žitelja ime, prezime ili gde, ne. Idemo srebro. Asam Medodijev, Jabuka, Gornja Lisina, Bosilegrad. Srebrovace, zdravlje, nešto matku fat. Olivera Arsenova, Jabuka srebro. Srebrnog rakijaškog majstora piše. Ona nam je mnogo pomogla ova strana. Dalje. Srebro. Ja. A dali smo 12 uzorki slučaj. Hvala profesore što nije zlato. Pa nije ni znao. A ima i loše neki. Jabuka Vanjo Zarev. Bosilegrad. Na nas je išao na magnet, pomogli smo mu. Nema. Dobro. Srebro. Jovan Ivanov. Ima li go? Nema. Hvala. Srebro Miki Stojmenov. Mislim, gospođata je tuga negde, ja bi do. Ide. Radomirci? Ja. Slagaj medalja tada. Gospođata. Hvala, Brankica. Pomagaš li mu? Hvala. Srebro Nikolaj Rangilov. Radomir. Od Pribojili ste? Od Pribojili. Bravo na vas. Bolgarija. Daniel Todorov, Dobridol. Ima li go? Grujčani žive u Dobridol. Dobro, će dojdu u opština. Stefan Sojkov, moj kolega, uputuje sutra srebrno za Jabuku. Jovan Ivanov, Jabuka. Sve će to da dobiju ljudi na kućnu adresu, živi zdravi. Bratislav Milošević, Jabuka srebrno. Mogu ja sam treba da ponesem. Možete kako? Evo slika da imate, dobit ćete slika. Hvala.
Саша Цветковиć, srebro, 17-4. Hvala što ste došli. Opet da mi dođe. Hvala. Stefan Stojkov, druga rakija, 17-5. Sutra ćemo kolegi da damo. Miloš Knežević, Jabuka, 17-5. Hvala. Bravo, bravo, hvala. Елена Јосифов, Јабука, 17-65. Ова ти многу боја. Игор Антимов, 17-7. Браво. Велики сребрни ракијашки мајстор. За малку му фали, не? Далибор Лукич, 17-8. Ел га има. Далибор Лукич, ќе му пошаljemo. Велики сребрни мајстор, ракијашки. Драган Магазинович, 17-9. Велики сребрни. Pričamo za javu. Hvala. Nikola Jović, 18. Nikola Jović. Šaljemo. U 18:05 na ivici, normalno zato Dragan Ilić. Dragan Ilić. Ne. 18:01 Zlato Mikos-Durkov. R. Vlatković, 18:1. Hvala. Ljubomir Dinov, Bosilegrad. Zlato. Zvani Soli, inače je fudbaler, bio strah, sad je trener. Zajedno sa Vladicom Anasijevim. Popravili se ovo. Hvala. Predrag Milunov, 18:1. Predrag Milunov. Jabuka, još smo na Jabuci. Moj Stefan Stojkov, treća Jabuka, zlatna medalja. Bravo Stevčo. Gazdinstvo Todorović, 18:2 zlato. Gazdinstvo Todorović, će pošaljemo. Što? Stojan Tasić, 18:2 zlatni rakijaški majstor. Za brata. Hvala, pozdravite ga. Predrag Pavlović, veliko zlato. I pobednik kategorije u Jabuke. Šta ima još? Nema problem. Ja ga opravim, ne problem. Daj Vlad.
što ima da mu se dao još. Voucher di se nešto u sojku, jednu tepsiju burek. Da se služiš? Saške, ovo da duraš, a ne neka durca druga. I da se ni živi zdrav, da ne dođeš opet. Hvala. Prelazimo na krušku. Bronzana Ivica Sotirov. Vasilij da? Nema. Dobro. Strahil Mitev. Kruša. Srebrno. Majstor 16 serij. Vidio sam, čuo sam. Čuo sam, moram čestitam, čuo sam je to. Miljo, dobrodošao, načelniče. Aha, očače. Gospodin Todorović, Viljamovka 16-3 srebrni. Dalje. Marijan Simonović, 17-2 srebrni. Eleno, da sedeš, nemoj da sideš. Bratislav Milošević, 17,3 srebro. Pričamo o kruški, konkretno Viljamovka. Puno uzora kad čovjek dao. Batica Stefanović, 17,3, Viljamovka kruška, srebro. Služite se vi već koji ste tamo. Vladan Petrović, 17,3, kruška, srebro. A vi ću uzmete za prijatelj. Nema veze. Slika. Hvala. Zoran Josipov iz Bosilegrada. Ne, to ne. Vi davali ste taj, ne, vi davate posle druge kategorije. To je naš, to Curke Margonema. 17,4 srebro. Poljoprivredno gazdinstvo Mladenović, Viljamovka, 17,5, srebrni rekijaški majstor. Dalje. Profesoru da se zahvalimo i da si ni živ i zdrav. I opet dovodite da mi dođeš i hvala na svemu što smo naučili od tebe. Jeste vi zadovoljni sa nama? Ova godina je bolja nego prošle. Hvala. Bile su dve divlje kruške, fenomenalne. Oni mogu da idu i u Zagreb i u Sofiju, fenomenalne. Jedan liker, ko je vlasnik likera od Drenje. Od Drenja. Pa će pitamo ako je tu. Strašno. Bilo je mnogo dobrih kultura. Hvala, vidimo se. Oliverče Sandra, jenje čeka. Milan Stojiković, veliki srebrni majstor, 17,6. Dalje. Priča Josmo na krušci. Kruška Miodrag Jakimov, veliki srebrni majstor, 17,6.
Моја госпоđa Славја Захариев, Дивја Крушка, сребрни мајстор. А стварно скупи ове мале. Пред 3 години скупила 50 казана. Овакве не. Па свашти се ради да би добили реки пуста, дезинфирам шеćera, 10-11 литра препечени. Неверојатно. Владан Симич, Крушка, 17,7, велики сребрни мајстор. Има ли га? Че му пошаljemo. Veljko Petrović, Viljamovka, Kruška, veliki srebrni majstor, 17,75. Ljubiš Atov, Kruška, veliki srebrni majstor, 17,85. Lazar Cvetković, 17,85, veliki srebrni majstor. Dalje. Zlato, 18,1, početno zlato, ali je zlato. Marijan Simonović. Dobro. Mile Radojičić, 18,2, zlatni majstor. Nisi znači da Kruške dobar, bravo. Majstor. Treba probaš moju divu i Krušku. Ženinu, de. Hvala. Mile Radojičić, 18,5, veliki zlatni rakijaški majstor. Za tu drugu Krušku, divnu Krušku. Opa! Moja žena treba da uči od tebe. Bravo, hvala. Oliveru, i ti gleda na ovamo kad se slika. Da, tamo. Da, Olivera. Ovo te slika da nema smisla. Pa gotovo je, rešeno. Evo pa Lilićovi, gotovo. Hvala. R. Vlatković, 18,8, velika zlatna rakijaški majstor. Bravo, bravo. Pa će se svikati. Pa znam da nisi malo pre smo bili. Ajde. Moment. Stani Vladan, očigledno je on pobednik. Zašto? To je Đanarika. Pušti. Đanarika, 17,3, moja gospođa. Hvala. Olivera Nasef, Đanarika, 17,4, Bosilegrad. Če damo. Mihajlo Jović, srebrni majstor, Đanarika, 17,4. Inače, ugledni profesor naše osnovne škole i tu nam je puno pomogao. Hvala. I oni, Ljubiša Penevu, sve nam pomažu i direktorica Sneža Hvala i mnogo drugih. I svi koji su odvojili vreme. Neme i ja sam ovde. Đanarika, 17,8, ja. A nema trebate biti za mene? Evo je drugu Đanariku, 17,9. Evo mi se zlato 18,05. Aj zlato tu ovi stavi. Za toga rakije. Ne, nemoj pika.
Стефан Зојков, мој уважени колега, златни ракијачки мајстор 18,2. Браво, Стефчо, успутки. Njegova druga rakija 18,3, zlatni rakijaški majstor, Đanrika. Hvala. I to li dalje. Pobjednik kategorije 18-35 Zoran Josipov, muž od gospođe koja je već dobila nagrade. Bravo! Pričamo za Đanriku. Inače iz sela Musulj, to je u podnožje Besne Kovile. Ispod rudnika Grot, gde teče čista voda, med se čuva, pčele, ribe se fataju, a koji kaže da ne valja, nek ide da provere. Moment. A kad će se da te pri Sojku, ne znamo. Hvala Sojka. I ovo. I to. Čekaj sada slika. Bravo. Zoran će se oduševiti. U Mečka, Musulj. Mahala Mečka. Hvala. Petka nema taj godine. Ali to vidi unuk. Unuk. Bravo. Izgledno nije došao, direktno. Ivan Jordanov, 15-8, bronca. Potpredsjednik Skupštine opštine Bosilegrad. Živi u selu Mileci. Neoženjen, ako ima kandidatkinja, tu smo. Dobro momče, sadi kompire, gaji tikvi i proizvodi lekije. Hvala. Dragan Đorđević, 16-3, srebrni majstor. Dolazi na sve sabore. I hvala ti, brate. Uvijek ga ima i na otvaranje granici i svugde. Hvala. A i sad ne boj da si begašno, tu sedi neki. Jovica Gigov, profesor osnovne škole, Šiva, 16,3 srebrno. Dalje. Popadame Grbačkete. Daniel Todorov, Bosilegrad, Dobri Dol, Srebro, 16,4. Nema. Dalje. Aleksandar Varga, Šljiva, 16,6. Isto ovaj drugar. Hvala. Daj mu Srebro. Dalje. Gazdinstvo Todorović, Šljiva, 16,7. Srebro. Dragan Cvetković, Šljiva, 16,7, srebro. Pobeđe si profesor da objasni zašto je 16,7. Hvala. Marko Marić, 16,9, Šljiva, srebro. Saša Tomić, 17,2, srebro. Nema. Dejan Stanković, 17,2, srebro. Nenad Cvetković, 17,25, srebro. Hvala. Moša Madera, 17,25, srebro. Hvala, hvala. Miodrag Jakimov, 17,3, Šiva, srebro. Načelniče, više vrsta. Jedino on ispravno, mislim, da, nastupa. Ma svi smo ispravili, nego on, eto, ima hrabrost. Hvala. Straško Apostolov, direktor direkcije, isto
nam je puno pomogao u svih festivali oko ovog šljiva, 17-3. Ima li ga? Nema. Zoran Crnomarković, šljiva, 17-4. Jovan Ivanov, 17-4 šljiva. Zoran Milović, 17-4 srebro šljiva. Vaš prijatelj. Može. Hvala. Dragan Spasić, 17-5 šljiva. Dragan Spasić. Ne znam vam da se mi živi zdrav. Profesor. Hvala. Miodrag Jakimov, Minjo ti koliko imaš rakije? 17-5 šljiva. I ti srećljivi? Lele, gledaj ga, bravo. Čestito ti je bilo. Do godine zlata. A Jajko? Nenad Svetković, 17-5 šljiva. Hvala vam više uzoraka. Ja, 17-5. Veljko Petrović, 17-5 šljiva. Šljiva. Bojan Stankov, 17-5 šljiva. Bratislav Milenković, šljiva, 17-6. Milan Mišić, veliki srebrni majstor, 17-6. Mišić. Đorđević, šljiva, 17-6, veliki srebrni majstor. Marijan Simović, veliki srebrni majstor, 17-7. Milan Kneževi, 17-7, veliki srebrni majstor. Miloš, izvini brat. Srebro, srebro. Onda je ono tamo. Menjamo malo za veliko. Nikolaj Rangelov, 17-7, veliko srebro. A, Nikolaj, brat. Voljamo srebro za sliva. Radomirci. Nikolino, mome Nikolino. Ще ви изиграем малко по-късно. Jordan Georgiev, šljiva, 78, veliko srebro. Vladane! Vladane! Ajde da proglasimo ko je za ovu već apsolutna. Zoran Dašić. Stojan Dašić. Lanski prošlogodišnji čovjek koji je bio pekar. Onda ima ova rakija što je poklon od Dragana. To je Pojebeš. Tako. I to je izuzetna flaša. Burence. Bulik. To. Opet i ono tamo. A sad ajde da se sede. Ide ručak.